Ka ATM jang State Bank of India ka badan hapok shnong mausen ram. Kalawan ra igchin charge ki babun ki pajba ki bapendan kam ya kate ke ATM ha kate ke jaka. Bon na ki pajba ki ba wan yo wan hat but wan don kam man la kasngi. Daga jing tmu ban let say pisa no po kate ke ATM. Kisyam penban bakam syam trikam setia. Da ki pau hajar ngot ki pajba hapo kate ke thany. Ki pendan kam ya ke ATM. Wala da day na ki wei ki bang ru kumchu. Don ki bawan kai na bar, ki balej bawan, ki pendan kam ya kate ke ATM. Henry Lashem bagitu ki badon kam kerke, kim yok sho ya kajing ya rap, kat kum kajing don kam. Kumta na kaliang chung iba ban syai mar banyang, ila hiar shpo kate ke jaka, menta kasngi. Bad ila shem shisha bakalong kumbala ujor ki babun balang, bad yakane ila pensngawru sya USBI Superintendent Head Office Shillong kumbalai sngi hadin bakaladu ketai ke ATM. Henry yakane omshem lala ban pentrikam ai ruem. Bad sa shisin ila kentui kipap ya kipajba kiba pendonkam ATM. Baki day ban long ki brio ki bachelor empat ban shusyong ngabjar. Namar kalong gajing shisha kabenta kabadan kam hakum kine kipor kibamenta. Iba ban syai mar banyang ila pen pauru bakipat ba hapo kate kathan kidang shania kate ka SBI Bank bat kumchu ya ke Apex Bank. Bat layo ipat bakadon tangkawai ke ATM sya kate kathan. Bat ila kan tujur ya ke SBI Bank bakan shim ya ke jingkit kle dakaba en penbhano mador klam da pen slam lem kumta kamdon ka jingmentoy ai ruem ban chuan bu ka ya kate ke ATM klam dala ban ai ka jingmentoy halo ka jingdon kam ki pajba sya kate ke jaka ketika automatic dalam mesin bang. Di mana lah kumba kita yo ATM kamlang pun. Tiga bulan apa yang kita sok tang mata dan tren kita crowd mau beli ke ATM kamlang baru kita State Bank of India ru mau sekarang branch kamlang. Tiga long ke ba inom lah berpediang. Namar beli lada kani ke ATM kamlang mantam ki babon ki patba ki bawan yo ki bawan hat. Nama kadang tangan di kawai ke yo ke bakam mau selam ni. Ki bawan yo tentang ki buat bersih pisah kan yo bersih pisah. Landa haba kilet po kabang ro kabang ko bakam don internet kam don kani katai kim yo man sei kita te kalong ji ka bakra mai pai ba no so sna namar kumba de po hajar mut pai ba kidon ni ka account joki po ka SBI kidon ka account joki ro po ka Apex Bank den roi ka ai ka bolong ban naklian ka Apex Bank li kam don ke ATM te ki bon ki pai ba no so sna mata ha kaleng so dong jong jela aboro woi state Meghalaya mata ki shania hi po ka ATM Namar kat sabak kilet ro omtang na ke ATM mata ka don ro ka GP ka Google Pay mata ka bagila penan kam ndai kam tam sipo kini thain nong kondong mata ki babon hi kidang penan kam hi ya kanika automated teller machine bong na kadi ke ATM de dina ta ka daw hi na kalyang junga kum wei na pedan ki nong song sno po ka jela Meghalaya na sabon ong ba nga kertu ya ka State Bank of India na du ka main branch bukum du ro hadu ki director jo ka bank bakin pendam no mador yakni ke ATM na kapta ke jingmen toy jo upai bang song song spok ni ke thai mo sungram nama la da kamla ban pendan kam la kamla hiru ban pentrai kam ni ke ATM kam don jimut hiru bakan bu kai kai ni ke ATM bang suram na kalyang jongi hiru upai bang song song ni haban khang talaji sindon yakni ke ATM klem dama didina ta ka daw hiru hakini khindat singi balai no alayo ban keren bat u salki ubrei u superintendent jong ka State Bank of India na po Shillong Nakaliang juga uang ban sapa ki engineer. Kendai ki engineer juga kin awan do mentaro kim la ban pendat ini ke ATM. Tiga ke daw ba pelong ya kenika State Bank of India bakal pelong penban ban wanra ke jing ya ki pai ba nok so 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 ko han. Tina ta ka daw abang i ni ke berkhoi ngamla ban ong ban chusngap. Ngan hab hiru ban pej nam ta ke jing ki pai ba. Tidena ta ka daw hiru ngah ban ketui ke State Bank of India bakal hab pendat mador. Namar hapo kan ke thai mau sunram. Da kumba de ki sispa arspa tali ki snong ki dan spok ni ka da ki po hajaru ki pa ki dan ki account jom ki ha State Bank of India Mausungram branch anda ha ki wan bandroi ke ATM ta kimyo tin dai sai kin lek pa ba khado de mentaru ka por layat kumni kam dai shu ka generation ka barim kani ki generation ka patma ya ka bagi babon ki penan kami kata de la ki pa ba pli
kim yo ban penen kam ka state bank of India ro ka ban khang no ai ke ATM bat bala ban long le si la bat ong ba hapok ka mo sun ram hi kum ong no pro we ki dang don tang kini ki artli ki bank ki bagi pai ba na chania re tang state bank of India bat ka ka Meghalaya Cooperative Apex Bank Limited kini ki artli ki bank ki dang ai ki sakri yu pai ba ya ki jingmen to yu pai ba te ka balong ba ka ATM ka nang tang ka ni ka we menta dalam tangan ni kau ke ATM kam la ban sekri pai ba long ron e baron bu ka automated teller machine po mau sendam kita gidi bentai ba kongsan nagliang jonga na soban ong hero e pai ba long sos no ba kim dei ban sngap dara ki syam kum kini ke ber khoi pentip mador sangi kum ki batri ki bre ki batrai nam ta ki kam jo ke imlang salang amli ban sngap ban ai ba kini ke ber khoi ki ba wan ban sekri na ka benta ke imlang salang kin ya bek yang ti klem da wanra ke jipun pot yo pai ba long sos no jong ka thain mau sendam hi borok hoi kata ka di ke benta ba kongsan ka bangaken ni ka pot kuble sibon kuble che jaro